Brada dole! To je ono! Pred nelou! To je ono! Pojď! Ruky hore, dole, Brada! Ruky hore! Pľud! Dole, Brada, klidne! Čakaj, kľudne! Dole, Brada! Hore ruky, dobrá! Teraz pravilo ty! To je ono! Pred nelou! To je ono! Kontroluj si, kľudne! Odtlač ho lakeť! Matúšku, lakeť, 4 minúty! Pravý lakeť! Poď! Pravý lakeť, Matúš! Matúš, ale naznač to, ľavé plece, pravý lakeť! Ľavé plece, pravý lakeť, Matúš! Teraz! To je ono! Ľudne, hlava hore! Tlak hlavy, Matúš! Odtlač ho preč! Ruky hore! Ruky hore! Matúš, ruky hore! Ruky! Brada dole! Holky! To je ono! Ešte Matúš, holky! Poď! Holky! Matúš, holky pravý, ale zabav sa! Holky! Teraz! Otoci ho! Tak! A dáš pravý lákeť, ľavé plece, pravý lákeť! Pravý lákeť, Matúš! Nazdá, jeden! Poď! Matúš! Koleno! Dole, Brada! 3 minúty, Matúš! Matúš, low-kick, pred na low-kick, poď! Tak! Zvědavě, jestli to bude zajímavý zápas. Matúšku, zás treníte! Jo. Matúš, pozor, že ťa nehodí! Odtlač ho! Matúš, kontroluj ho! Tak! Skvělý tam. No jo! Cože? Protože na třetím nejzkušenosti. To MMA jde strašně. Dopráva ho pretáčaj! 14 dní si mimo hru, ale už se děje. Ty fréři prostě vole to studujou, ty vole jsou to Pozor! Kontroluj tu ruku, Matúš! To je ono! Tu krásne! Zavriga! Odklopni ho! 2 minúty, Matúš! Matúšku! Zviaž ho! Hopaj! Zavriga! Poď, Matúš! Zavriga! Dobre, Matúš! Drž ho! Neaktívny rozhodca! Drž ho! Zavrigar! Matúš, Zavrigar! Matúš! Minúta! Závisla! Low-kick! To je ono! Minuta, Juro! Zase low-kick, Matúš! Low-kick! Koleno! Lakeť! Poď! Matúš, koleno, lakeť! Poď, Matúšku! Pozor na prehod! 30. Natlač ho do ringu! Odtlač sa preč! Koleno! 30 sekúnd! Matúš, 30 sekúnd! To je ono! Matúš, lakeť pravý! Matúš, ľavé plece, pravý lakeť! Poď, Matúšku! Ľavé plece, pravý lakeť! Poď! Poď, vykaj sa! Dole, Brada! Matúš, low-kick! To je ono! Poď! Zadná! Dole, Brada, to je ono! A zase low-kick! Allora, questo